Mwaramutse, turi tariki 27 iz'ukwezi kwa munane umwaka wa 2026. Tuvuga iki tureka iki? Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuriro ukomeje kwaka ndetse mu buryo butunguranye cyane. FARDC M23 na twirwaneho nta gahenge batanga. Ruhande rwose ruragaragaza neza cyane ko umurwano aricyo kintu cy'imbere, aricyo gishyizwe imbere. N'ubu tuvugana muri Fizi urugamba ntabwo rwigeze ruhagarara. M23 twirwaneho ndetse na FARDC bongeye gukotsorana, bongeye guhangana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ruhande rwose rugaragaza neza ko rwiteguye kurwana byuzuye. Ni intambara yavugishije benshi, ni intambara yavuzwemo byinshi, ndetse M23 yo igaragaza ko hari n'igice yambuye FARDC, igice wavuga ngo cyari position ikomeye cyane ya FARDC, position ririmo ibikoresho, abasirikari, abakomanda benshi byakoreshwaga ku mirongo y'imbere ku rugamba n'abarwanyi ba FARDC nyirizina muri iyi mirwano itoroshye imaze iminsi ibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko FARDC kwamburwa iki gice bikozwe na M23 byagarutsweho cyane ndetse bivugwaho cyane ko byatewe no kuba nyine ngo FARDC yari idahagaze neza ku mirongo y'imbere, bituma M23 ibambura ibyo bice irabyisubiza cyangwa se irabijyana. M23 birangira ikubita yareba inzega ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwatunguranye cyangwa se mu buryo bwatunguye benshi. Ibyo leta ya Kongo itigeze itekereza na rimwe ko bishoboka nivyo byabaye. M23 ngo yisubiza agace k'ingenzi FARDC yakoreshaga ku mirongo y'imbere, nk'uko byagarutsweho n'ibitangazamakuru byo muri Kongo bihamya neza uko urugamba rwagenze nyirizina, bahamya neza uko igisirikare cya leta ya Kongo cyitwaye imbere ya M23 ndetse no kwerekana ko ibisa nk'iyi ntambara bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rwa leta ya Kongo. Nubwo na M23 hari ubwo bagira gutya bakayivyongavyonga, ariko kuri ubu ngubu bisa naho ariyo iri kubyina insinzi cyangwa se iri kwishima ku mutwe wa FARDC, bagaragaza ko bayikubitiye areba inzega, bayihombeje mu bya gisirikari nk'uko ibitangazamakuru ndetse namwe mu basirikari ba M23 ku mbuga nkoranyambaga bikomeje kuvugwa ko iki gice cyo muri Fizi kigaruriwe. Ndabikubwira nyamara ariko nanone muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Masisi M23 ayanganye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho hakomeje kuvugwa ibitoroshye, akomeje kuvugwa igihombo gikomeye cyane kuri FARDC ndetse n'isizi kuri M23 nyuma yuko M23 bigaragaye ko yisubije ibice byo muri Masisi birimo agace ka Katoyi, agace nyirizina kari kamaze iminsi kari kuba karabaye ikibazo gikomeye cyangwa se ikibazo kitoroshye hagati ya FARDC ndetse na M23. Ni agace kari strategique, ni agace k'ingenzi mu buryo bukomeye, ni agace kavugwamo byinshi, ni agace kavuzwe ko karimo ingabo za FARDC zishaka kwisubiza igice cya Masisi yose ndetse no kureba uburyo bakisubiza inguni zigana muri Rubaya. Ni ibice nyirizina wavuga ngo byakomeje kubera igihombo kitoroshye FARDC, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo biremezwa niba ingabo za M23 kwisubiza aka gace, bivuze ko baraza no guproteja aka gace kose, bakarinda ko ingabo za FARDC zitakageramo cyangwa se ngo zikisubize ngo zigere muri Rubaya, agace gacwemo y'agaciro menshi nk'uko bikunze kuvugwa ku butaka bwa Repubulika ya Kongo, agace kifuzwa na leta ya Kongo ko yakisubiza yagakoreramo kimwe cyangwa se ikindi. Ubu rero M23 iri gucunga sana. Leta ya Angola na Repubulika ya Kongo basanga bafatanya muri byinshi. Muri iyi minsi hari uruzinduko rwa Bwana Lorenzo ari gukorera i Kinshasa, aho yasuye mugenzi we wa Kongo Tshisekedi Tshilombo ari kumwe n'umugore we First Lady wa Angola. Uyu First Lady wa Angola asa n'uwemeje Genochrist yo muri Repubulika ya Kongo ubwo yari kumwe na Denis Nyakelu umugore wa Tshisekedi. Basuye urwibutso bagaragaza neza ko babajwe n'imfu zabaye mu cyo bita Genochrist, nko kwemeza yuko aya makuba yabaye ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Angola nayo yemera cyangwa se ibabajwe nayo. Ni Genochrist
ashinja kuba yarakozwe n'u Rwanda, nubwo u Rwanda rwagiye rwihakana kenshi kavuga ko nta bwicanyi nk'ubwo ngubwo bwigeze bukorera ku butaka bwa Congo, ndetse ahubwo ko iyo Holocaust ari uguhakana nkana jenoside yakorewe abatutsi, na cyane cyane ko bakunze kuvugwa ko abayikoze ari abo mu bwoko bw'abatutsi ngo yikorera abahutu. Ibyo nanone u Rwanda ruvuga yuko ari ukwirengagiza amateka nkana, ndetse no gukomeja kuyobya uburari ku butaka bwa Repubulika ya Congo, ndetse no kuyobya amahanga ku mateka nyirizina. Reka nze byose tubijyemo kamwe ku kandi kubiri kuvugwa nonaha ku butaka bwa Repubulika ya Congo, ariko tunamenya uko ibi byifashe cyangwa se uko muri Congo no mu kandi karere byifashe. Hari ijambo rya Tshisekedi yavugiye imbere ya Lorenzo naryo turagarukaho. Reka mbaye ikaze tuyane ku musozo nk'ibisanzwe, jewe n'umungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze tuyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba nyirizina kubikomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, na cyane cyane ko muri iyi minsi akomeje kuvugwa ihangana ritoroshye hagati ya M23 ndetse na FARDC. Ni imirwano ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo, ni imirwano ikomeje kuvugwa muri Sud Kivu, aho urugamba nyirizina ruri kubera mu buryo butunguranye cyane. Bavuga ngo intambara nyirizina iri kubera mu nguni zepfo muri Kivu y'Amajyepfo, ari naho ikibazo wavuga ngo nyirizina cy'urugamba kiri. Mu 23 na twirwaneho bagaragaza ko bakomeje guhangana na M23 na FARDC, ndetse ko FARDC na Wazalendo n'abarundi bakomeje gutera ngimfu abasivile b'abanyamurenge mu cyo bita genocide ikomeje kubakorerwa, kandi ko bari kuyamagana cyangwa se bari guhangana n'ivyo bitero kugira ngo bakomeze barinde ubuzima bw'inzirakarengane arizo banyamurenge bari muri Sud Kivu, ndetse no kubashakira ubuzima bwiza ngo babeho batekanye, nkuko M23 yakomeje gushimangira kitazigera yihanganira ibyo bikorwa z'ubwicanyi bikorwa na Kinshasa, ngo ni ibikorwa bigambiriwe zo kwica inzirakarengane bikorwa na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Izo rero ngo M23 ntizigera ibyihanganira, izakora ibishoboka byose ihangane nabyo, izakora ibishoboka byose bihagarike kugira ngo akarere kose cyangwa se abakongomani b'abanyamurenge batekane n'abandi bose muri rusange. Icyo M23 ngirwanira nuko ituze n'amahoro muri Congo bigomba kongera kuboneka mu buryo butari ubwa kera, nkuko ihamya neza cyane ko amahoro azashingira ku kuba abene gihugu bwabo bose bahabwa uburenganzira bungana, nta kurobanura ku butoni, nta kugendera ku by'amoko. Icyo gihe ariho amahoro n'umutekano bizaboneka butaka bwa Congo, bose abakongomani bahawe uburenganzira bungana, niko M23 ivuga. Rero kuri ubu nk'ubu ni imirwano bivuga ko yabereye muri Fizi, aho imirwano ikomeye nyirizina bivuga ko yabereye kandi yari imirwano y'imbaraga. M23 ihanganye na FARDC cyangwa se ihanganye n'ingabo za leta Congo ifatanya n'abazalendo muri iyi mirwano itoroshye ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Congo.
ni mu mirwano yabaye kuva tariki 25 aho bivugwa yuko FARDC Wazalendo barwanye bikomeye na M23 igihe M23 yashakaga kwisubiza ibice FARDC na Wazalendo bakoreramo, hanyuma FARDC nayo igasa nk'ibaye ibamba ikanga gutakaza ako gace cyangwa se kanga gutakaza agace na kamwe, bavuga yuko ari uduce tugomba komeza kurindwa nabo, kuko nabo bavuga yuko nyine ari ngombwa ko ibice byose birimo M23 bayivanamo, dore ko bahamya ko M23 ari u Rwanda ngo rwateye Kongo rushaka kwigarura ubutaka bwa Kongo, cyane cyane kwiba amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo u Rwanda rwahakanye inshuro nyinshi, ukavuga ko ari ibirego by'ibinyoma no kwirengagiza ukuri kw'imirwano, dore ko ngo Kongo ishyigikiye FDLR. Kuri ubu rero haravugwa iki? Haravugwa ko Masango yari icyiciro gikuru cya FARDC ubu cyageze mu maboko ya Twirwaneho na AFC M23. Gace ka Masango ku wa gatatu tariki 26 ku isaha y'isa 5 nyuma y'imirwano yahuje ingabo za Wazalendo na M23 kagiye mu maboko ya M23 Twirwaneho, bamaze kukambura FARDC Wazalendo mu buryo bw'imirwano yari itoroshye yahanganishije impande zombi zarwaniye muri kara gace. Masango yari rimwe ibikoresho bitandukanye bya FARDC Wazalendo FDNB nkuko byemezwa nabo ku ruhande rwa Kinshasa. Kaka gace kari karagizwe agace kari strategique mu gukomeza kurinda uburasirazuba bwa Kongo, cyangwa se kurinda igice kigana mu Minembwe na Fizi. Ndavuga ari FARDC ni naho bari barimo gukorera kugira ngo rero bongere bisubize ako gace nyirizina. Uko rero amakuru atangazwa abivuga, nyuma y'imirwano itoroshye yahuje FARDC ndetse na yahuze FARDC ifatanya na Wazalendo bakarwana na M23, byarangiye aka gace ka Masango kagiye mu biganza bya Twirwaneho M23, birangira agace bagatakaje burundu, kari mu maboko nyine atarayabo ataraya FARDC, kageze mu maboko ya M23 nkuko bikomeza kwemezwa n'abakurikiranye ibyabiraga ku mirongo y'imbere ku rugamba nyirizina. Uko imirwano yabaga ni nako bamwe mu batangabuhamya bahamya neza cyane ko hakoreshejwe imbunda ziremereye zirasiye ibisasu bya muzinga, imbunda zikomeye cyane za FARDC, imbunda zikomeye za M23 zose zarahanganaga ku rwego rudasanzwe, aho FARDC itifuza kubona M23 itera hejuru, ahubwo yifuza kubona M23 bayitsinze. M23 ikoresha imbaraga zidasanzwe. Hanyuma amakuru menshi y'abaturage yavuzwe ku kibuga cy'indege ku gicamunsi cyo kuwa kabiri tariki 25/26 misozi miremire hagati muri Fizi muri Kivu Amajyepfo, nk'uko bivuga ngo bagiye bumva indege by'umweko za drone zibisikana n'ibibunda bya rutura birimo gukubita muri ako gace. Amakuru akemeza ko yari imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano yahuje abarwanyi ba Wazalendo n'inyeshyamba zo mu Twirwaneho na M23 ditabara, nk'uko bivuga byatumye ibisasu byinshi bikomeye bikubita. Hanyuma kandi nanone amasaha menshi ya nyuma ya saa 6 mu gace ka Mutambara humvikanye nanone ibikorwa by'imbunda ziremereye zakocoraniraga muri kara gace, ibyongeye gutera ubwoba yuko nta kabuza imirwano ishobora kuba igiye gukomeza kuruta uko byari bimeze na mbere hose. Ibyaje gutera ubwoba aba civil bumvaga uko imirwano imeze, ndetse bikongera gutera icyo twakita ikibazo gikomeye ku bijyanye n'imicungire y'agace, umutekano wabo. Abasivili bavugaga ko batizeye ko uragenda neza mu gihe M23 Twirwaneho bakomeje guhangana na M23 na FARDC, kandi FARDC nayo igaragaza ko ifite gahunda yo gukomeza kurwanana imbaraga ngo barebe ko hari icyo bakora kuri M23 no gusubiza inyuma M23 nyirizina. Ibi rero bikaba byarabaye ikibazo gikomeye cyane kuri bano barwanyi b'Abazalendo ndetse na FARDC bari bambariye urugamba ngo barwane iyi ntambara barebe ko bayitsinda, ariko bigasa naho byabaye zero imbere ya M23 yarwanaga ifite imbaraga nyinshi. Hanyuma iyi mirwano yahuje abarwanyi ba Wazalendo n'inyeshyamba zo mu Twirwaneho M23 yaje gukomeza kugeza ubwo makuru yakusanijwe n'abatangabuhamya bo muri aka gace avuga ko abarwanyi ba Wazalendo birukanye abarwanyi ba Twirwaneho bagana Asobu. Nyuma bivugwa ko umutwe w'ingabo wahise wimukira mu turere tw'imisozi miremire ya Asobu werekeza Alenge, nk'uko zagiye bitangazwa n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bavuga rero ko abarwanyi ba M23 bahise bahungira mu gace ka Alenge,
ari nako kuri ubu ngubu kari kuberamo imirwano itoroshye. Iyi mirwano irimo guteza urujya n'uruza rw'abaturage b'abasivili bari guhunga. Abaturage bahunze uturere twagaragayemo amasasu bajya gushaka ubuhungiro mu gihe twafatwaga nk'aho dufite umutekano, nubwo kugeza ubu ngubu nanone umutekano ukiri yanga kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hakiri ikibazo gikomeye cyo kwibaza isi y'umutekano ubundi wo uraza gukomeza kubaho cyangwa biraza gutera ikindi kibazo kitoroshye ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyirizina, nk'uko bamwe mu basivili ndetse n'abatangabuhamya baho bakomeza kubivuga yuko bari kubona ibikorwa bikomeje kuba agaterera nzamba muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyirizina. Hanyuma tukivuga ku by'amakuru ariko ku butaka bwa Repubulika ya Kongo muri iyi mirwano, nk'uko bikomeza kuvugwa, impungenge nshya zibaye nyuma y'amasaha 28 ikipe iturutse mu buryo bw'agateganyo muri MONUSCO ije kugenzura hagarikwa ry'imirwano, ariko bisa naho ibyo guhagarika imirwano bitari kumvwa n'impande zihanganye, ahubwo uruhande rwose kugaragaza ko rwiteguye urugamba mu buryo bwuzuye, intambara idasanzwe mu buryo bwa gisirikari ari iri gushyirwamwo imbaraga, bikongera gutera impungenge ko iyi ntambara ishobora kuza isenyuka ry'agahenge ndetse n'amahoro byari bimaze kugerwaho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Masisi naho haravugwa ibisa n'ibingibi, ibitero bikomeye hagati ya FARDC ndetse bafatanije na Wazalendo barwana na M23 mu mirwano ikomeje guhuza inguni cyangwa se impande zose mu buryo bwuzuye. Imirwano ikomeje guhuza abarwanyi ba FARDC n'abarwanyi ba M23. Imirwano irimo kuba ikibazo cy'ingorabahizi ku buryo budasanzwe, ndetse iri kuba mu buryo wavuga ngo buteye akaga, aho FARDC na Wazalendo barimo gukora ibishoboka byose ngo bisubize igice gikomeye cya Kivu y'Amajyaruguru, ariko M23 ikababera ibamba igaragaza ko ititeguye gutakaza iki gice, ahubwo irakomeza kurwana kugeza ku munota wa nyuma kugira ngo iki gice itaza kugitakaza. Ndavuga M23 FARDC nayo idafite Masisi by'umwihariko ku yegereye ikirombe cya Rubaya, nkaho ntacyo baba bafite ku mirongo y'imbere ku rugamba. Birori kongera guhamya neza cyane ko FARDC M23 ndetse n'Abazalendo muri rusange barimo guhangana, ariko insinzi ngiri kubona M23 kwa kwezi 25 Kanama ubwo byatangajwe n'umwe mu bayobozi umutwe nyeshyamba M23 awongeye kwigarurira Katoyi Centre, ikigo cy'ubuyobozi cy'umurenge wa Katoyi mu gace ka Masisi, ahari hageze Wazalendo yashinze amatako igaragaza ko ivanyemo M23 kandi nta kongera gusubira inyuma. Ubu ngubu urugamba rubaye urugamba rw'imbaraga kandi bagiye gukomeza kururwana mpaka M23 isubije inyuma FARDC, nubwo na FARDC yifuza gusubiza inyuma M23. Ayo makuru avuga ko ihuriro rigenzura uturere twa Nkokwe na Bukumbirire hari Wazalendo. Ubu Nkokwe na Bukumbirire bikaba biri mu maboko ya M23, kandi M23 ikaba ikomeje guhamya neza cyane ko ibyo bice byose irakomeza kubigenzurana imbaraga kugira ngo itsinda ryose cyangwa se uburyo bwose FARDC yakoresha kugira ngo yisubize ibyo bice bitaza kubakundira, ahubwo ibyo bice byose bigaragare ko biri mu bugenzuzi bwa M23 nk'uko byagiye bigarukwaho. Imirwano yakomeje muri ako gace kwa gatatu tariki 23 Kanama, abaturage b'abasivili bakomeje kugongwa n'imirwano ihora igaruka, ubwo abarwanyi bashyizeho umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano ntabwo zigeze byemezwa yuko iyi mirwano ihagaze burundu, ahubwo bagiye bavuga yuko bazakomeza guhangana mpaka mu gihe FARDC nayo ikomeje gukora ibikorwa by'intambara. M23 igasa nk'ihamya neza cyane ko mu gihe FARDC ikomeje imirwano, M23 nayo izakomeza imirwano, itazigira ihagarika iyo mirwano. Muri make ntacyo barimo kuramira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe FARDC itifuza amahoro, M23 nayo ntabwo izabaha amahoro, ntabwo izabaha agahenge, bazarwana mpaka kugera ku mwuka wa nyuma. Nicyo gitangazwa n'abarwanyi ba FARDC ndetse nacyo bagaragaza mu bikorwa zabo za buri munsi, aho barwanira ubutaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ruzinduko rwo ku mugaragaro w'i Kinshasa, madamu wa perezida wa Angola yitwa Ana Diassi Lourenço yasuye urwibutso rwa Jeune Poste ku wa gatatu tariki 23 Kanama, ari kumwe na madamu wa perezida wa Kongo, madamu yitwa Denis Nyakelu Tshisekedi,
ari kumwe rero na Anna Diassi basura urwibutso rwa Genocide nk'igihamya kigaragaza ko igihugu cya Angola nacyo kibabajwe cyane cyane n'ibitero byabaye ngo muri Congo bigahitana ubuzima bw'abasivile batari bakeya, ndetse no kugaragaza ko bakomeje kwifatanya na Repubulika ya Congo muri bine bihe bikomeye, aho Congo ngo yabuze abantu batari bake cyane muri bino bihe, cyane cyane mu cyo gihe cya Pentecoste nk'uko babivuga, ngo yabaye ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni Genocide amahanga amwe ashyigikiye, ariko nk'u Rwanda ruvuga yuko ari ukuyobya uburari ndetse no kwanga kwemera amateka kwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo u Rwanda ruvuga yuko bigaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo yakomeje kuyobya amahanga ku cyabaye muri iki gihugu cya Repubulika ya Congo no kuba bifatanya na FDLR, umutwe wagize urari muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nk'uko rero bigarukwaho, uru ruzinduko rwafashije kwibuka abakorewe ubwicanyi bwakorewe muri Repubulika ya Congo no kumenya ingamba zo kubungabunga urwibutso rwabo, ndetse no guharanira ko Jenoside yakorewe ku butaka bwa Congo yemerwa kandi kitazongera kubaho ukundi. Ikiriho kuba nuko ngo Congo iri gushaka abayifasha kumvikanisha uburyo bukomeye iyi Genocide yabaye muri Congo, ndetse no kubwira amahanga yuko yose akwiriye gufasha Congo kwemeza iyi Genocide, ndetse no kuyamagana no kwamagana u Rwanda, ndetse no kurujyana mu rukiko kugira ngo rufatirwe ibihano rushinjwa kuba ariko rwakoze Genocide ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Gusa ni ibirego u Rwanda rwakomeje guhakana, kandi ni ibirego ruvuga yuko bikorwa kubw'impamvu za politiki, ndetse iyi Genocide nayo ubwayo ari igikorwa cya politiki. Uruzinduko rwamufashije kandi kwibuka ko abakorewe ubwicanyi bwakorewe muri Repubulika ya Congo no kumenya ingamba zo kubungabunga umutekano cyangwa se kubungabunga urwibutso rwabo, ndetse no guharanira ko Jenoside yakorewe ubutaka bwa Congo yemerwa, kugira ngo amahanga yose namara kwemereye Genocide u Rwanda bazaruryoze ubwo bwicanyi ngo bwakorewe ubutaka bwa Repubulika ya Congo. Angola na leta ya Congo ni abafatanyabikorwa b'igihe kirekire, ndetse kuri ubu ngubu bakaba bari mu buryo bukomeye cyane bwo guhuza umugambi wo gukomeza gukorana mu gihe Congo iri gushaka uburyo yanirukana M23 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Aha rero Angola yabaye umwe mu bafatanyabikorwa ba leta ya Congo mu bihe byashize, n'uyu munsi biri kuvugwa yuko Angola iri gushaka uburyo yatiza umurindi leta ya Congo mu kurwanya iyi ntambara ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yigeze no gutekerezwa ko Angola ishobora kuzohereza abasirikare ku butaka bwa Congo kugira ngo bajye guharanira ko amahoro n'umutekano byagaruka, binyuze ariko mu bufatanye bwa leta ya Congo na Angola, apana ubundi ubwo ari bwo bwose. Muri make nko kugaragaza neza ko Angola biramutse bibaye ngombwa twayibona izanye abasirikare muri Congo baje kurwana ku ruhande rwa Tshisekedi, ndetse no kurwana ku buryo bukomeye cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buryo bw'imbaraga. Ibi benshi bagahamya neza ko icyo byazanira gusa akarere ari imirwano itoroshye. Mu ijambo rye Tshisekedi Chilombo muri Congo yagaragaje ko yishimiye gukomeza gukorana na Angola mu bijyanye no kubaka inzira y'indarayi cyangwa se inzira gari ya moshe ya Lobito, ndetse n'uburyo bukomeye cyane bwo gukomeza gukorana mu bijyanye n'amahoro n'umutekano. Ikindi kandi no gukomeza guteza imbere ibihugu zabo zombi. Ni igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo gisanzwe gifatanya na Angola, ariko kuri ubu ngubu bari gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kubaka inzira y'indarayi cyangwa se inzira gari ya moshe izifashishwa cyane cyane mu gutwara ibintu, mu gutwara amabuye y'agaciro, ndetse mu buryo buhamye mu gukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo bateze imbere ibihugu zabo, ndetse bafashe cyane cyane mu kugera ku iterambere, ariko banungukira muri aya masezerano yasinye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko 10 bagaragaye 13 bagaragaye bavuye ku ruhande rwa M23 twirwaneho, byongeye kwemezwa yuko aba barwanyi hari bagenzi babo bifuza ko bava muri intambara. Ikibazo ngwaza ni kimwe, mu bihe byashize mu ntangiriro y'uno rugamba twabonaga abarwanyi benshi abasirikari ba FARDC bihereza M23, ariko amezi abaye menshi nta murwanyi cyangwa se umusirikare wa FARDC tubonye wihereza M23. Oti oya, twabonye aba Wazalendo na FARDC nubwo barwanira hamwe si bamwe gusa, ariko twabonye abasirikare benshi ba M23 bacika M23 bakihereza FARDC. Twanabonye abasirikare benshi ba M23 nabo bamanika amaboko no muri Minembwe na mbere yuko hafatwa mu gice cya Mikenke
bareka intwaro zabo bakereza FARDC. Hakibazwa ibintu bitatu. Iki kiri kwa kugira ngo abarwanyi ba M23 twirwaneho barambika intwaro hasi bereze FARDC. N'umwotso w'intambara, n'ugusobanukirwa cyangwa n'ugushuka. Abandi batesha abingi bishobora kuba ari umutego, ari video zazahimbahimbwe atari abarwanyi ba M23 kugira ngo ahubwo akomeje kuyuza uburari bayoboza abandi basirikari. Wowe ubwawe wibonute abarwanyi koko twakemeza ko ari M23 iri gutakaza, yaba yaratangiye kugaragaraho ko ibyo ikora atari byo bikari gutuma abarwanyi bayivaho, cyangwa n'ubundi n'abarwanyi bari muri M23 ariko batari bayikunze. Urabibona gute? Mwiri kuzuma muri comments. Nyuma rero nkuko bigarukwaho muri Congo mu ginambara ikomeje, ni nako kandi akomeje za diplomasi yo gushakisha uburyo intambara muri Congo yashyirwaho akadomo. James Swan ayoboye umuryango wa MONUSCO cyangwa se ingabo z'umuryango w'abibumbye zikorera muri Congo MONUSCO mu kugarura amahoro. Akaba rero ari yageze i Bujumbura mu Burundi kwa Evariste Ndayishimiye ngo baganire. Ku rukuta rwa Ntare Rushatsi House handitswe aya magambo ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba na perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika nyakubahwa General Neva yakiriye mu birori mu nzu cyangwa se mu nzu ya perezida Gitega Palace Bwana James Swan numwe yari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba n'umuyobozi wa MONUSCO. Imbere ya Bwana Shankshia intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari, ubwo barabayobozi batatu bahuye, Shankshia ndetse na James Swan bari kumwe na His Excellency General Neva Evariste Ndayishimiye. Bati iyi nama yabaye nyuma yo gushyirwaho cyangwa se inama yabaye nyuma yo kwashyirweho umwanya wo kuganira ku nshingano za MONUSCO n'ibikorwa bikomeje gukorwa mu gutanga umusanzu mu guturisha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gice cyayo cy'iburasirazuba, ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano n'ingamba zitandukanye zigamije kugarura amahoro arambye mu karere. Mwibutse James Swan itsinda ahagarariye rya MONUSCO rifite inshingano enye muri iyi minsi. Iya mbere ni ugushyira mu bikorwa umwanzuro 273 27773 ndetse n'umwanzuro 2808 urimo ariko nanone itegeko cyangwa se ibwiriza ryo gushyira mu bikorwa umwanzuro wa mbere no guhangana n'imitwe yanga gushyira intwaro hasi. Ikindi cya gatatu bafite muri Kongo ni ukurinda abasivili. Icya kane kuri ubu ngubu ari nacyo kibazwaho cyane ngo ni ihagarikwa ry'intambara cyangwa se kuzana agahenge mu gihe cy'imirwano, ari wari kugenzura bari gufata kugenzura ishyirwa mu bikorwa by'aka gahenge. Gusa kibazwa uburyo MONUSCO ifite izo nshingano zose izabihuriza hamwe. Mu gihe mwemererwa kurasa, ahandi irasabwa kugira ngo iyobora agahenge. Mu gihe ahandi isabwa gushyira mu bikorwa umwanzuro 273 usaba y'abanyamaguru ku bice byose igenzura, baza no ku ruhande rwo kugenzura ituze. Hakibazwa ngo bigenda gute? Guhura na Evariste Ndayishimiye uvuga ko iyi ntambara igwatinga muri Kongo ari intambara yiterwa n'umuturanyi mubi wa Kongo, ndetse unagaragaza ko kugira akarere gatekane bigomba kuba biturutse kuri Perezida Kagame, ndetse ngo na Tshisekedi Tshilombo bagomba kumva neza ko bagomba guhagarika ihangana. Haribazwa ikiraza kuva muri bino biganiro, gusa nta cyavuzwe, tuzawenda kubimenya amasaha ari imbere, sibyo? Yitwa MCVE Plus cyangwa se AGVM Plus, ni ihuriro ryashyizweho na n'inama cyangwa se umuhuro wa Doha wemeza ko agomba gushyirwaho ihuriro itsinda ryo guhagarara ryo guhashaka uburyo hahagarikwa imirwano ku butaka bwa Kongo, rikaba rihuriza hamwe ingabo zitandukanye zirimo za MONUSCO, handi rwa FARDC, M23 ndetse n'abandi bashaka kugira uruhare muri kino kibazo, hari ntabo muri ICGLR. Leta zimwe za Amerika rero zakiriye kwa gatatu y'utariki 23 Kanama 2026 ubutumwa bwa mbere bwo kugenzura bukozwe n'itsinda rishinzwe kugenzura ibikorwa bya gisirikare AGVM Plus muri Asazo bwa Kongo. Bavyakiranye ishema ndetse n'ibyishimo. Mu kwitangazo ry'intumwa ya Amerika Mossad Balos ribivuga, igikorwa cya mbere kibanze kigaragaza intambwe ifatika mu gushyira mu bikorwa iby'impande zihanganye zasezeranye mu rwego rwo guturisha akarere no gutuma intambara ishyirwaho akadomo. Washington yizera ko imikorere myiza y'ubu buryo izafasha mu gushimangira icyizere hagati y'abaturage, kunoza uburyo abaturage babungabungwa ndetse no guteza imbere uburyo burambye bwo gukemura amatati ibibazo byo muri Kongo bikabonerwa igisubizo. Nkuko bigaragara rero AGVM Plus ikaba ikomeje gushimirwa cyane na Leta Zunze za Amerika mu rwego ubu ngubu babona ko ibintu biri kugenda bijya mu buryo, ndetse bafite n'icyizere yuko nta kabuza
ibyemeranijwe bizashyirwa mu bikorwa bidashyize kera bidatevye, hanyuma Uburasirazuba bwa Kongo bugatekana. Kuba ibikorwa byo kugenzura agahenge bikomeje, bamwe babibona nk'urwego rw'ubutasi ahubwo, kuko AGVM Plus nubwo ikorwa gutya iri mu kwakwa MONUSCO cyane kurusha ahandi, kandi MONUSCO iri mu kwakwa Leta Zunze za Amerika cyane kurusha ahandi. Ubishoboka cyane ko ngaba bashobora kuba bari gutatira Leta Zunze za Amerika kugira ngo bamenye neza ku bintu bw'ibiri ku rugamba, ni bande bari kurwana gutse, ni bande bakomeje kuba bagashoza ntambara, ari nabashobora guhita bibasirwa. Gusa igitangaje ngo nuko bishoboka cyane ko batavuga ko ari FARDC cyangwa se Leta ya Congo bishobora kurangira n'ubundi ibyo bishyize kuri 23 bikaba byazanira ikibazo gikomeye M23 twirwaneho. Diplomasi y'Abanyamerika yagaragaje ubufatanye bw'abafatanyabikorwa inashimira kandi inkunga y'ibikoresho n'imikorere yatanzwe n'umuryango w'abibumbye ushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano muri Congo MONUSCO muri kino gikorwa gikomeje gukorerwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ari na Amerika ivuga yuko ubu ngubu byongera kugaragaza neza cyane uburyo ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano rikomeje ndetse n'icyizere Amerika ifite ku kurangiza aya matati. Yitwa Perezida wa Angola ni João Gonçalves Lourenço yageze i Kinshasa ku butumire bwa Tshisekedi ariko nk'umuhango ukomeye. Ni Perezida wa Angola João Lourenço wavuye i Rwanda mu gitondo ajya mu ruzinduko rw'akazi rw'amasaha make i Kinshasa. Ku murongo w'ibyigwa wamujyanye nyine muri Congo, ntari gusinya amasezerano ahuza Repubulika ya Congo n'umuhora wa Lobito bafatanije na Angola, ndetse no guhura na mugenzi wa Congo Félix Tshisekedi Tshilombo ku mubano w'ibihugu byombi n'ibibazo ibihugu byombi bihuriweho, by'umwihariko ariko ku kibazo cy'umutekano mu Burasirazuba bwa Congo. Perezida wa Congo Félix Tshisekedi Tshilombo yatangaje ku wa gatatu tariki 23 Kanama i Kinshasa ko asinye amasezerano yo kongerera agaciro umuhora wa Gariyamoshi cyangwa se umuhanda wa Gariyamoshi wa Diolo Sakania n'igice cya Lobito Corridor mu ruzinduko rwa mugenzi wa Angola João Gonçalves Lourenço. Nkuko bigarukaho uyu murongo cyangwa se iyi nzira ifite uburebure bwa kilometero 1004 n'igice, ugamije guhuza Diololo ndetse na Sakania, ukanyura cyane muri Kolwezi, Tenke na Lubumbashi. Nkuko Félix Tshisekedi abivuga, amasezerano ateganya ishoramari ry'amadolari agera kuri miliyari 1,558 mu bushakashatsi, gusana, kuvugurura no kwagura, gukoresha no kubungabunga ibikorwa remezo bijyanye n'iyi nzira ya Gariyamoshi cyangwa se inzira y'indarayi iri kubakwa na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ihuza biriya bice tumbwiye haruguru, ukongeyeho nyine n'inzira ya Lobito. Ubwo buryo buteganijwe mu gihe cy'imyaka 30 ayo ibikorwa remezo bigomba kwegurirwa Leta ya Congo hakurikijwe amasezerano muri rusange. Félix Tshisekedi yanavuze ko aya masezerano atari ukwishyira mu maboko ya Société Nationale des Chemins de Fer du Congo CNCC, kandi ko adashyiraho uburyo bwo kwiharira Gariyamoshi, ahubwo asobanuye ko CNCC izakomeza kugira uburenganzira bwo gutwara abagenzi ndetse n'uburenganzira bwo gutwara ibicuruzwa, ariko bizose bigenzurwa na leta nyirizina. Umukuru w'igihugu cya Congo yagaragaje ko ikigo cy'ubucuruzi kizafata inkunga y'umushinga n'ingaruka zijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu, nta ngwate z'ubutegetsi, inkunga y'ibikorwa cyangwa se ingwate z'amafaranga make aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo niyo azashyirwa muri uyu mushinga nyirizina, ariko ibindi byose bizajya biva mu byaturutse nyine muri iyo mihanda. Nk'uko bivuga, Leta ya Congo igomba kugira nibura 10% by'imari shingiro y'ikigo cy'umushinga, kandi ikabona amafaranga yo kwishyura angana na 7.5% y'amafaranga yinjira buri mwaka yinjijwe n'ibyo bikorwa remezo. Uretse gutwara amabuye y'agaciro, Tshisekedi yavuze ko yifuza gukora Lobito Corridor nk'umurongo ugenewe gutwara ibikomoka ku buhinzi, inyongeramusaruro mu nganda, hydrocarbons ndetse n'amakontineri n'ibicuruzwa bikoreshwa mu bucuruzi. Muri make Lobito Corridor ntabwo izabangiza gusa itwara amabuye y'agaciro, ahubwo ishobora kujya iva muri Congo ihetse amabuye y'agaciro, andi makontineri ahetse nk'ibicuruzwa cyangwa se ibikomoka ku buhinzi byo muri Congo babijya kubicuruza ku isoko mpuzamahanga nko muri Amerika. Mu gihe nanone kandi ishobora kujya ihaguruka muri Lobito, ihaguruka muri Angola ku cyambu ipakiye, ndavuga Gariyamoshi, kontineri zimwe zipakiye ibicuruzwa bigomba gukoreshwa mu bucuruzi, bavuga ngo imari abashoramari baranguye muri Leta Zunze za Amerika n'ibindi bihugu, igapakirirwa aho ngaho, maze Gariyamoshi kabigeza aho igomba kugera binyuze muri iyo nzira ya Gariyamoshi bari kubaka.
Muri make corridor ya Lobito izaba isoko y'iterambere rikomeye cyane rya Repubulika ya Kongo, niko Tshisekedi Tshilombo abitangaza. Gusinya amasezerano bije mu gihe Kinshasa na Rwanda bigamije gushimangira ubufatanye bwabyo mu bukungu n'umutekano, cyane cyane ku bijyanye na Lobito corridor n'ibikorwa byo kugarura amahoro mu karere. Wibuke ko Kongo yabwiye Leta Zunze za Amerika bwa Joe Biden ko Lobito corridor itazubakwa mu gihe yose tazatangira mu gihe umutekano utari waboneka muri Asazo bwa Kongo. Ni nk'agatego Kongo itega Leta Zunze za Amerika. Ubwo usibye n'umuhora wa Lobito n'ubucuruzi y'agaciro bwemerewe abanyamerika muri Kongo ngo nibushoboka mu gihe muri Kongo n'amahoro ariyo, none na Lobito nayo nuko ngo kandi Amerika bishaka vana bwangu. Nacyo wumvamo ngenda cyumva. Dukomeze tegereze ijya mu masari imbere aduhakiye cyangwa se nk'isiri imbere ihatse. Tujya tumenya byinshi mu gihe muri Kongo n'ahandi muri rusange ibikorwa vy'imirwano, ibikorwa by'iterambere, ubucuruzi, shoramari n'ibindi byose bikomeje gukorwa. N'amakuru abavugwa tukugezaho tuba twaguteguriye, ujye ukomeza kubana natwe. Genda umungu wa Kamanzi, Rwande, ugubwe neza, ibihe byiza, amahoro, imigisha n'amahirwe, amafaranga ndetse n'ubuzima nibyo mwifuriza. Shalom.